Bhuti omdala wena ngufuna langa lonke ngicabanga ngenyanga yonke ngoba nginawe kuningi bhuti omdala ake ungichazele bhuti omdala ukuthi if ngaba uhleli nami Mr President asimfowethu yini lo ungafisa ukuthi ngikenzele yona ungathi yini mphakathi mina ngamtshela ukuthi ngiyacela president ukuthi senzele isikolo sethu sonke esingalimit iminyaka yethu thina singama visual impaired singaboni simonga sisiza ngaloko nje ukuthi usenzele indawo yethu ene accommodation ukuthi sifunde emva kwaloko sikhona ukuthi nathi siqhasheke emisebenzini ngoba uma nje siqhasheke emisebenzini ngenxa ukuthi ulwazi ngathi asaziwa emphakathini sibonakala njengabantu ekumele bona bahlalele ukuphila ya sikhalene nje sikhangezile ukuthi imali ngoba mfowethu uyabona ngingumuntu ngiyindoda kumele ngiganwe ngelilanga ngishade ngakho umuzi wami ngizowakha kanjani umuzi ngo-2500 ngeke wakho uqala nini ngithenga 18 yabo le mali yegrant iyona basitshela ukuthi ngathi imali yakomampela akusimali le mali le mfowethu le kahle kahle inegama layo la kimi mina engilisebenzisayo ukuthi dlani maqede ufe